Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo kiflice sa margarinom. Pripremimo sve što nam je potrebno. U posudicu sipamo 250 ml toplog mlijeka, 250 ml tople vode, 10 g suvog kvasca, 1 kašičicu šećera. Promešamo pa ostavimo da kvasac nadođe. U vanglicu sipamo polovinu brašna od ukupno 900 g koliko nam je potrebno. Napravimo udubljenje u sredini. Dodamo 2 kašičice soli. Nadošli kvasac. 100 ml ulja. 1 jaje. Promešamo varjačom. Dodajemo brašno i nastavimo da mesimo rukom. Kada zamesimo testo, prekrijemo krpom i ostavimo da nadođe. Pripremimo nadev. U 200 g sitnog sira dodamo 1 belance i izmešamo. Žumance ostavimo za kasnije. Pleh premažemo margarinom. Nadošlo testo izručimo na radnu površinu. Malo premesimo i razvijemo u veliki pravougaonik. Sada narendamo 1 margarin preko cele površine. Uvijemo lagano u rolat. Rolat preklopimo jednu stranu do pola i drugu stranu preko. Sada ponovo razvučemo u pravougaonik. Isečemo testo na veće kvadratiće. Uzmemo jedan kvadratić, okrenemo na drugu stranu, podelimo dijagonalno na 2 trougla. Uzmemo jedan trougao, malo razvučemo. Stavimo sir i uvijemo u kiflicu. Ređamo na pleh. Ostavimo malo da naraste dok nam se ne zagreje rerna. U žumance stavimo 1 kašiku mlijeka i umutimo. Premažemo kiflice. Pospemo susamom i kimom. Pečemo ih 25 minuta na 200 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!